تسمع لي رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي المجيد العلي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أعزنا بشهر رمضان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدى الخلق إلى الصراط المستقيم. وبعد، Ma'arifnu Allah subhanahu wa ta'ala maka mamasayman to dimbentay sa giyang kay oras pengintan ko Allah subhanahu wa ta'ala beluin niya nay giyang kay kalilimut tano apad niyan ko mga pipia timbangan o mga pipia amal tano si sa alungan na maurid. Aya kabayar na mapagusiang sa iman to oras na so galbag tano si ko orian o kiyawdas agiyang kaya Ramadan. Ma'arif no Allah dini makapiragawi so kiyawdas terketano o Ramadan taman sa misama yang tanong sa Eid Salat Al-Fitr agito so gawi abituan sa Eid ay manan yan na pista o mga Muslim kakilami-lami o mga Muslim ugaid na waydeng kagawi ito kakilami-lami ugaid na gawi ito pen akatubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala dito makapumbalag gawi kakilami-lami na gawi akatubat na uad na mituturoto na makangguguna nao sa ayabuman akya babayatano na kagiyat yawfikan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa minito na itano so kaya po sa tano minito na itano so inipaliw gatrak tano akapu sa isi ku bulan Ramadan. Kenapa aya maana o kaya ipus o Ramadan kaya udas o Ramadan na badid akipantag tanoron kadi patut asuke ipus o Ramadan na adna miyak wangarwa guna adna miyak wangaro agalba ka para penggelbekan ka siku orian o kepus o Ramadan kaya sukia sagedrektan o Ramadan na makaibarat sa madrasah apembiyat tanoron so mga ginawa tano biyat terbiyan tanoron so mga ginawa tano puun ko mga gelbek amarata na aya penggelbek tano na suma gelbek ai kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala yuta kabesa tano akna beme pus Ramadan na bedid na kipantag tanoron waya gelbek ka si ko Ramadan na kabeti sa Quran katamat na tarus nakah si ko ke pusaging kaya Ramadan kami akapas giti kaya pakapas o kaya pusanga innal ladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur sirano tua mga tao lalayo nilang pembetian so kitab Allah ini pamain degilan so sambayang pinggis tuiran so ini gaya mekilan na tigo Allah na keparuliran subalas adid na ikalapisian
waya gelbek kasagian kai kias saged Ramadan na qiyamul lail kapan ang bayang sa tahajud si ko tena-tenaw agawi na taros na kau tu ku kia ipu sagian kaya Ramadan kagitu kaya bakapas ka sala kaurupan na suka sembayang sama si ku mga tena-tenaw agawi aso mga tao nakituturugun naginan iped asifat o mga tao ang mga salih mga tao ang mga layparatiya detaro katero mga ulama amiyang una asi kumasa amiyang magintaw aso mga supaya nga bebentugan siku simba siku Allah ang mga layparatiya na diran itong sabab salih malay paratiya giyang utwa di tahajud gitu so miyaw naan tanwa miyaw magintaw kaya dewan silan siku simba siku Allah subhanahu wa ta'ala na isang pen naging kanan akatahajud naginan isifat o mga tao ang mga salih tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun aya istay lagi ang utama mga tao na pagawaan niran so iga niran ayabu sabab na disinan di mamangan niku Allah sa kalak nagu-arab sa ikubalasyan sa ikulimu o Allah subhanahu wa ta'ala upama ko saka na malakom kergeni na ilang asuginawang ka إذا لم تقدر قيام الليل قتروني mga ulama si kumyaw na إذا لم تقدر قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك amay kas ka na di ka pagagaga tahajud so kapusa si ko dondo naknalang kas ka na mada ka ko tawfiq wallah ay sabab na minda kal sudusa nga na kailangan ra ka sa tubat na oya gelebek kanan si ko suldo Ramadan na taros na ka sa giyang kai akya pa kay puso Ramadan kami akapasok ya pusa nga oya gelebek ka si ko Ramadan na tiyarbiyang kasuginawang ka si ko kapentang kapsebarang ka si ko mga ringasa apa kapoon ko lagid ka manusia kay din dua-dua na adna pagkapon si ko lagid ka manusia aringasang gulalan sa gelbek nakatero na ugiti gelbek ako Ramadan na taros nagan sa giyang kaya kedo Ramadan kami akapasok kaya pusa nga ikadua na mining gulalan ka gito akatero Allah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Peter wallah aya balak ni ku marata na sumapia mana niyan na imbalak ka ipagern ka sa ikuringa sa makapupun ku lagid ka manusia ang gulalan sa gelebek nakatero na ayang balak kau na mapia ka amay kaswan kau to na kebeli supagiltan ni ridu kebeli adatar ubang kaginaway na tunay baratanan miya kaysana so Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alayh na siya gadan o Yahudi aad na asunian natiya na hay Ibrahim ani suti saging kay ikuguso aswakan aguging ka na nasumpa ka na tunay tigo Ibrahim ibn Adham bamitero sa mga katero pamana siyaw pa ni nagiyong kuto mama marata akatero inilagi din sa giyong kuto akatero aging uta Yahudi ay abu pitero yanon na otigen ugyang kaya sumpakan na parasul sa surga na masuti baging kana na ikugwaso nga ugyang kaya sumpakan na parasul sa naraka na masuti aging kana ikugwaso ka o baging kaya sumpakan gina ni sabab apitero o mga ungang si kumangarab إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليت عنه كمدا يموت إذا تجينا مترو so
tahu kelalu-lalong na aya mapia asembegun lagi yang kutu kata targa amai ka imbiterenga namia kali deskan ugait na udinga sembega na gitu ni pamakuan na mikitu itu bu na ipetenya wite ka turo ng mga ungang si kumangarap waya gelebek ka si kia iposer ka o Ramadan nak lalayon ka di tedin-tedeman so Allah subhanahu wa ta'ala na gelebek ka nga sa giyang ka akia do Ramadan kagiyo ikia pakapas ka iti ikia pakapas ka waya gelebek ka si ko Ramadan nakatubat lalayon ka pamang ni siku Allah subhanahu wa ta'ala nang gelebek ka nga ito sa giyang kai ake puso Ramadan kathratud dhikr katubat kapamang ni sa rilak wallah kagiyuti kaya pakapas ka ku kabinasan sa dunia na ayamala na sa alungan na mori ajibtu liman yuhlak at tigwali biyak kamam sa tigwali bin Abi Talib karramallahu wajha sutaw akibinasa nami pagpidayan so kapakapas anto ni kapakapas katubat kapamang ni sa rila siku Allah subhanahu wa ta'ala kapakandekla si ko katubat kapag istighfar so Ahmad ibn Hanbal miya panutul aso Ahmad ibn Hanbal aisanan ko pata imam amang ala aimma al-arba'ah Abu Hanifa, Imam Malik, Asy-Syafi'i, ikapat so Ahmad ibn Hanbal namiya kaysa na pilalakaw na siyagad skaniyan gagawi riyaw ta gagawi na kinuha niya nagiyang kaya pagigan niya so ulo na niyan pagulunan niya na suming sa masjid na minigon aya kaya iga iya nun namiya kauma agiyang kai asakataw amama sisiap niya so as kanini sumisiap si masjid tiyan na hey sakataw mama di ka pa kayo kasumbay ang sakwan di ka pa kayo katarag sagihan kaya masjid iman to mamno di ka pa kay di niyang katawan nagito so Ahmad ibn Hanbal imam pamakuan na malaw to ulama miyakalala ulama kanabaha malaw ulama miyakalala mapuro malay ilmu na di niyang katano begitu sa kanyan tama sa piyakali niya pitunde na inuiti ang saliyo na tumiyarag si saliyo so Ahmad ibn Hanbal di niyang katano begitu so Ahmad ibn Hanbal so kaya gitu niya man na miyaw managiyang ko to sa kataw mama tigil na to na reder ka matirwa to na pitero ka di ka pa kay sukakad siya giyang masjid tama sa inidindunggiyan man siya giyang unta mga lalan takdir wallah amya layagiyang ko to mama ay gilbukyan na kapamangbal sa paan ini kablian so Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal na tingin na si karang niga agit mamumama na din nga tanong begitu so Ahmad ibn Hanbal ito piyaka iga yan sa ko dinyan dimbalan sa paan so kiga Ahmad ibn Hanbal na miyasimayan sa giyang kuto asa kataw amama auman yan dikenan hagit apaan yan na gira subhanallah astaghfirullah subhanallah astaghfirullah adindukuan lamiyam sa so Imam Ahmad bin Hanbal ati na ay gida miyakadakal so dengan di kapanasbih sa matanupan na so kali di mga tao na andu kawang adon malem iti sabab pagida miyalem kako galbek na detar mibuli adi
kalalayaman galbak di gambukulan tinahay sa katawa mama na miyaka pira din andi kia tegi nga na di nga sandikang galbak ka sagi nga na nadetaranan lalayon ka di kaptir mi ko wallah sa mata nugo penadingaw di kiplapiat na kaon tingin na miyaka pipira din ragun galbak ka kandiya ko miyaka pipira ragun natigu Ahmad ibn Hanbal at tunay miyak waw naguna sagiyan ka na nagalabag ka tunay resulta niyan natigu sa katawa mama aya resultanan aya resultaw diyan siya di kang galabakan na did na siya'y apiya mga niyakan siku Allah subhanahu wa ta'ala inuntan inibginirakan did na siya apiya mga niyakan inunta na inibgirakan o Allah subhanahu wa ta'ala inunta buso sa satiman asyay adarakan bagan o Allah tigo Ahmad ibn Hanbal ato naging utasyay adarakab gano Allah tingin na piyamangan niyakan amay layakan so Imam Ahmad ibn Hanbal natigo Ahmad ibn Hanbal kataya ko asakan so Ahmad ibn Hanbal apitunda ko sa katawa mama kami ni sabab si ko di nga di katintal mi ko Allah mini sabab sa gina na tasbih ka istighfar ka apitunda ko sa katawa mama lenta naman naging utuwaguna o to kapakandak lah kupang ni ko tadintad mo si ko Allah so kapag istighfar so katubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala pun ko mga dusa Uway Ahmad o galbag ka si ko kaya sagad ka o Ramadan na sukip kalimuon si ko mga fukara di nga sila ni pangalimo sanggulalan sa katero nagu galbag gulalan sa katero nagugalbak nataros nakadnanan si ikukipos o Ramadan kagiyut kenaba aya maanan yan nabasukang galbak sa mapian nasir kabu isusugusi ko ulan-ulan a Ramadan katamang ko kaipos o Ramadan nagito ni galbak ka kaino tanuman ni paligot sa Ramadan kaan tanong malayam pilayam tanong sugi na matanong kapara may puso Ramadan nagito ni galbag tanong akialayaman tanong ay gina akialayaman kasugalbag na malbude gito akip tunayin kaon nagito abas sa tanong sa galbag ka ko Ramadan na ipkali mo ka sa mga fukara na taros nga no to ko kay puso Ramadan kami akapasok kaya pusang ka na ikadua na miyaswa ka miya kairing ka si kunabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya panutula so haram Zahir ibn Haram askan yan na pubris ka niya na kuwan tao di mo masuraso salah sedakay pubris ka niyan aya kaya luyaw sa sira tarikh na kana rajul kasidan aya maanan yan na da'a syai bangon pamanak ikam sa pamakonat pobre aguk salakoro pani kadua na kena bermataid na besanin mataid aya ko nagalbaki Zahir na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pamagayan niyan sa mga pamagayan niyan sa mga piti barangan na pamagayan may kaysa na di na ninggiluban sunabi sallallahu alaihi wasallam na ay din sa lakaw na adan yan maton ini siyang mga tao tingin na so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingin na ada saya na miyaling din so Zahir ibn Haram miya ako masu Nabi sallallahu alaihi wasallam
metro no mga tao tigina miya ako masisi ho zahir adiyan yan ningilubaan natunay tigo zahir Benin Peterwa tinana tunay Peterwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Benin Peterwa na mamaapiran gawe gitu bu oras na pingilubayan su Zahir ibni Haram mana mi tuturo to na mangguna na usap kebubenin sa mga fukara na miyaw man yan so Zahir na aating-atingan nato ni kidian yan nun si isom yung sa tali ko din Zahir na giyaksiyan pinilsan yan adin yan diteroon man yashtari hadha al-abd antay tao pemasasagiang kaya oripan alas so Zahir na paganay na miya lakatigin o bumaratay lalag ugid wara na basta maratay lalag na sumanga tao na kisaksiran kagisaraw kita mga tao ugid na damian gian bunpsi nga sumataw na magiti malo kay papaya ginaw Zahir dinebs katawan nagiyang kaya kumakapeton giyang kaya kumakapeton nagiso Pitero Anas adid na kaya kaptanakan adinis amawmal mamasastu dibajan wala hariran wala atyaba min kaffi rasulillah da kaya kaptanak na tigu Anas dinis amawmal ubin yang kalawani sa pamanak kaumal sulima o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigu Zahir sama na to na kaya to kanina nagito sa Rasulullah tina Rasulullah na pamana pesan ng absatigin kasi pamana bisa gunakan Abu Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin anta ghal siku Allah subhanahu wa ta'ala ugay naska naskay pinaka malayarga ugay datigin sakana malay arga an manalawan yan malay arga siku Allah subhanahu wa ta'ala ginani sabab taufikan tanu wallah sumiyang geleb tanu siku kay puso Ramadan na ingulalan tanu saging kay kedo Ramadan kagina ni kay pakapas tanu hada wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh